Hello, children. How are you today? How are you today? How are you today? How are you today? Right. Namhla ngiliphathele esinye istory. I-theme yethu namhla ithi yona uNkulunkulu uyanaka. uNkulunkulu njani? Uyanaka. God cares. uNkulunkulu uyanaka. Kulonkazana omncane oyehlala labazali bakhe. Behlala farmhouse. So usisilwana ibizo lakhe wayithiwa nguMarilyn. uMarilyn engunana oyedwa endlini kungela abanye abantu abambangisa ulutho, angafuna ukubukela iTV ahamba ezibukelela iTV, angafuna ukuyadlala ahamba ezidlalela, wayengela umuntu owayemphikisa uMarilyn. So uMarilyn wayehlala lo mama wakhe lo baba wakhe belosisi owayesebenza ngibo. Usisi kaMarilyn wayemthanda kakhulu, esithi every day amgezise amnike kokudla. Usisi lwana wayethiwa nguSusan. So ngelinye ilanga uMarilyn wathi ezidlalela endlini, wayejayela ukuthi usisi Susan angaqeda ukuclean endlini amjoyine bedlale bonke, amncedise, amphelekezele ngaphi badlala isodoli lokhana kwabomama. Anti bedlala isodoli, qeda lapho angamthola ecleaner la yamncedisa ukucleaner. So uSusan lo Marilyn babezwanana kakhulu. Ngelinye ilanga indlu yabo yayinkulu, i-double story. So ngelinye ilanga uMarilyn uthe edlala phansi ku ground floor. Usisi wakhe uSusan wayebhizi lokhu eclean endlini, ehlabela ingoma yakhe, eclean endlini, ehlabela, wasecleaner wahamba katshana lapho kwakulobani okulo Marilyn khona. Waya katshana uSusan, uthe esekhatshana wayengamboni uMarilyn lapho ayekhona. uMarilyn wayesele epantry ema-store room ngalo okuhlala khona izinto zokusebenzisa ngaphi emasimini ezokusebenzisa kuma crops ezikababakhe. Ubaba kaMarilyn wayephandle, umama ephandle, udade wayebhizi lokhu elungisa izinto zakhe ematrakteni, umama la ebhizi elungisa inhlanyelo yakhe eziphaleni. uMarilyn la ebhizi edlala isodoli bakhe endlini hamba, uSusan la ebhizi cleaner. Wonke umuntu was busy, it was just a busy day. So kuthi sokunjalo uMarilyn wabebona igabha elincane so elomuthi othiwa yilaudanum. Igabha leliyana lilomuthi ongaba yipoison nxa unganathwa ngumntwana omncane, asomuthi wabantwana, asomuthi wokunatha, asomuthi wokudlalisa. So wabebona igabha leliya, wabesondela eduzane wathi igabha leli indaba engani igabha leli kulokuyinhlabathi sokungani ku-right, okungani kuyadlaliseka. Wathalaza ngapha, wabona kulamuntu omkhangeleyo, wabengenya, wavula igabha leliya, wavula, wathatha igabha leliya, watesta laphana, wezwa into lengani yababa. Wabescreama ka-one, uthi screama ka-one, uSusan wabemuzwa, wabuye gijima, wathola uMarilyn sewile phansi. Esewele phansi, sebhubhudla amagwebu, esephansi ku-floor. uSusan wabehlaba umkhosi, mama lo, buyani gijima nini? Umama wabebuye gijima, watshinta wayesenza, wagijima wangena endlini, wadlula ngespeed. Ungaphi? Kuyini? Kwenzakaleni? Ngithola uMarilyn eselele phansi lapha mama. Angikwazi ukuthi kuyini, khangela mama uthi njani? Umama wathi, umenzeni Susan? Umenzeni umntana? Maye babo uSusan wangenza mina bengingekho, bengicleana ngale, bengikhatshana mbonanga ukuthi bekusenzakalani. Khonapho nje ubaba laye wathi size umsindo endlini, wabuye gijima lamajambo wakhe, khulula amajambo, one la phuma, one la sela lokhu likhona, ngene endlini ubaba, kwenzakalani? Kuyini? Bathi yathi ubaba wabona umntwana sephansi, ngasela action, akulanto ayenzayo, ulele phansi uMarilyn. Wabemthatha uMarilyn wamhlalisa, nxa ezama ukuthi bemvuse, Mary, vuka Mary, vuka. uMary wabelokhu ebhenqula amehlo engani kasazwisisa ukuthi kwenzakalani, angani kasezwa, lokukhala kasakhali. Ubaba wabegijima ethatha ifoni le ambulance. Isikhathi asihlalanga isikhathi eside,
khonapho nje i-ambulance yayibuya igijima ihamba nilake libona i-ambulance ngayigijima labanye imoto zonke ziyapaka emaceleni yagijima i-ambulance yagijima udriver we-ambulance wayengani uyakwazi sibili into ayigijimelayo liyana yayiserious kakhulu ngoba uMary was a special baby ngunani owayeqakathekile endlini wonke umuntu wayemthanda yagijima i-ambulance yaze yayofika nsi endlini bathatha uMary bamfaka phakathi kwe-ambulance phuma i-ambulance yagijima bamgijimisela esibhedlela fika ngalo doctor wahle wam-attenda maqala wamthatha mbeka embhedeni laphana wakhuluma laye wabona uMary kakhulumi kaphenduli watshona uMary ilanga lonke esesibhedlela ntambama ilanga lithe lisiyatshona udoctor wabebuya sethola ukuthi situation kaMary ngani sisiba ngcono wafika wathola abazali bakhe bonke beyi2 behlezi wabekhuluma lo babakhe lo mama kwabe sithi uMary uzasila uzanjani uzasila likhuleke ngamandla libona ukuthi umuthi wakhe uyawunatha kodwa okunye ngizakucela ukuthi likwenze yikuthi uMary nxa engaba ngani selobuthongo lingamvumeli ukuthi alale udoctor wabekhipha okuzinswazi okuncane so waqhubela ubaba kaMary wabesithi lingabona ngani uMary sewozela sesiba lobuthongo limchaye kancane ukuthi angalali ngoba sokungenzeka ukuthi angalala ipoison leyi imkhulele ngaye kukwanisa ukuvuka umama kwacabanga wathi sho umntana amahlafe ebilawa ligabhalelane lawudanama hayi akuyenzi sure sizazama doctor uMary wayeshona ekhangele the whole day wasesiba lobuthongo wangani sefuna ukulala ubaba ngunyoko ebambe ukuzinswazi lokhana those small switches nxa engabangani sewozela amuthi bijana uMary aphaphame nxa bangani sewozela futhi amuthi bijana wenzele ukuthi angalali ukuze aphile wahlale lokho esina njalo ubabakhe isikhathi silokho esihamba wasebona ukuthi into lezanzisa ubuhlungu mina umntana nami ngifuna ukumbona isizubuhlungu kangaka angcono nhlengeke lokumchaya uzubuhlungu bokuthi uyagula uzubuhlungu bama drip uzubuhlungu bokuthi into leyi ibuhlungu kuye qeda lapho senginika ubuhlungu futhi bokuthi belokho ngimchaya hayi mbona ngani into leyi ayingikhulule mina ngeke ngikwanise ukwenza lokho wabesukuma enyembeze emehlweni umama kaMary ngokuthula wabethatha uswazi loliyana waqhubeka elokho echaya unana nxa engafuna ukulala amvuse angafuna ukulala amvuse indlela yokuthi bemgcine ephila yayingani ibuhlungu istory sethu lesi sithi God cares uNkulunkulu uyanaka namhle ngifuna ukulitshela khona lapha bangane bami ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyasinakekela even ngendlela ezikhanya ngani zibuhlungu kodwa wenzela ukuthi ukholo lwethu ukukholwa kwethu kukhule imihla ngamalanga kuye uyakwazi ukuthi nxa singalala sesingalala sikhohlwe singathola yonke into esiyidinga emhlabeni konke kusihambele kuhle sesingakhohlwa ngokumkhonza and therefore God keeps us awake by giving us a few switches. So ngaba le discomfort ube lokungaphili kuhle emzimbeni kube khona ongani kubuhlungu kuwe but God cares. Iverse engifuna ulinika yona iku-Matthew chapter 1 verse 23 ingilosi yathi memezela kuJoseph yamtshela yathi Joseph liza kuba lo mntwana lizamnika ibizo lokuthi ngu-Emmanuel okutsho ukuthi uNkulunkulu ulathi namhlanje ngifuna ulitshela bangani bami ukuthi uNkulunkulu ulathi God is with us he is not one of us so nxa sihamba lapho esihamba khona asikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu kasikhohlwanga uNkulunkulu ulathi Emmanuel God is with us even through this pandemic phakathi komkhuhlane lo bear in mind thwala engqondweni yakho ukuthi uNkulunkulu unjani ulathi uNkulunkulu uyasinakekela uNkulunkulu asibusise ngasidlula phakathi kosuku lwethu namhlanje sibe lelanga elibusisekileyo God bless you.